Ongi, hasingo gara, egun guztioi, eta eskerrik asko, etorri zaratelako, eta online jarraitzen ari zaiten guztioi baita ere, mila esker, gurekin egoteatik. Gaurko gure helburua Aintzane eta Biona da, zuei aurkeztea Gipuzkoan Living Lab. Gipuzkoan Living Lab mugaz gaindiko errepide adimendunen laborategia dugu. Proiektu guztiz berritzaile bat, Foru Aldundiak lideratzen duena, eta konkretuki, zehatzago esan da, bide azpiegituretako departamentuak, Aintzanen departamentuak lideratzen duena. Eta azkenean, inspirazio iturri nagusi daukata da, azkenean errepide sareak, automozio oroar, baita ere, direla gure lurraldearen motore ekonomiko oso importante bat. Eta horri bideratuta eta hor berrikuntza txertatzeko, tresna berri bat izango dugu Living Lab hau. Ez du gaztu behar, pixkat marko orokorra ezartzeko, Gipuzkoa dugula Europan eta ardatz atlantiarrean bidegurutze oso importante bat. Ardatz horren puntu importantenetako bat dugu. Eta horrek ekartze ditu bere arazoak, baina bere aukerak ere bai. Eta hau, kasu honetan guretzako aukera garbi bat dugu. Eta gure helburua izango litzateke ardatz horretan Gipuzkoak edukitzea azpiegitura batzuk, punta-puntakoak. Eta kasu honetan, baita ere, ikerketarako, berrikuntzarako gune punta-puntakoak. Ez du gaztu behar ez da ere, mugikortasun berria abian dagoela mundu guztian, eta hor gu daukagula proiektu estrategiko bat eta referentzi zentru bat behin-behinean Tolosan dagoena, Usabago poligonoan Mubil. Mubilek lantzen duena da etorkizuneko mugikortasun berria, elektromugikortasuna baita ere, eta guk nahi genuke hortan mugikortasunaren arloan Gipuzkoa izatea abanguardia eta nagusiki referentzi puntu importantenetako bat Europa hegoaldean. Orduan horrek Mubilek dauka azkenean mugikortasun elektrikoa, adimenduna, autonomoa eta negozio berritzaileak sustatzeko helburua, eta kasu honetan Living Lab hau espezifikoki azpiegitura baten gainean egongo da, gude bidea azpiegituren gainean, eta beraz ez dauka presentzia, esan dezakegu, txertatua Mubilen, baina badauka lotura oso importantea mugikortasun berriarekin. Ez dut nuen bezala, kasu honetan, bidea azpiegituren departamentuak garatuko duelako proiektu hau. Gu nahi genukena beraz, da izatera laborategi aurreratu bat, eta horrelako esperientziak munduan zehar eta Europa inguruan bat importantea, guretzako referentzi importantea da Israelan dagoen bat, laborategi bat oso aurreratua, eta beste bat azpiegitura antzekoa izan litekena, baina kasu honetan gurearekin antzekotasuna dena mugaz gaindikoa dalako, da Alemania eta Austria artean dagoen beste laborategi bat. Beraz, bi referentzia horiek hartuta, gu sortuko dugu bat importantea, eta esaten dugu guretzako helburu importanteena dela, eta helburu estrategikoa dela, guk ardatz atlantiarrean Gipuzkoan izatea referentzia importantenetako bat arlo horretan. Hori da, gure helburua martxan jartzen dugunean Gipuzkoa Living Lab. Gero bi ikuspegi nagusi dauzka, gero Aintzanek berak zehaztasunak aipatuko ditu proiektua denak, nik bi helburu nagusi markatzen ditut gaurko komunikazioan. Lehenengoa da, erabiltzaileari eta hiritarrari bizi baldintzak hobetuko dizkiogun proiektuak garatu nahi dituela Living Lab, eta nahi duzuela izan froga esparru bat bazkenean bizi baldintza hobetzeko hori non, alde batetik seguruago izateko bide azpiegituratako esperientzia, eta baita ere efizienteagoa eta erosoagoa. Orduan, hiritarraren ikuspegitik, hainbat eta hainbat ekimen daude, erraztuko diotena bizitza errepideetan hiritarrari, eta hor, ITS-ak, garraio sistema adimendunak, funtzio handia daukate, mundu guztian ari dira garatzen oso proiektu ambiziosuak, dakizu adibidez, kotxe autonomoaren inguruko proiektua daude, hor, benetan gure mugikortasuna eraldatuko duten proiektua daude abian, eta gu nahi genuke ITS horiek edukitzea, horiek testatzeko, proiektu diferenteak testatzeko, eta produktu eta zerbitzu diferenteak testatzeko gune bat gurean. Eta bigarren helburua, izango litzateke gure industriari begira finkatzen duguna. Guk uste dugu
mobilekin batera Living Lab honek sortzen duela gune bat esperimentatzeko eta gure industriarentzako, bere lehiakortasunarentzako, pauso oso importante izango dela. Guk nahi genuke eta nahi dugu gure industria bat etorkizunari begira lehiakorra izango dena eta bere oinarrizko teknologietan benetan referentziala izango dena, eta ez dugu ahaztu behar automozioak Gipuzkoan, esaten genuen orain dela denbora bat gutxi gorabehera gure PIB industrialaren 1,40 izan ditekela automozioaren sektorea, eta sektore horrentzako nahi genuke baita ere Living Labek honek funtzio importante bat egitea. Ekosistema egokioa daukagu, enpresa badauzkagu, ikerketa zentruak eta zentru teknologiko badauzkagu, guk eragile diferenten artean elkarlan hori sustatzeko bai mobil eta baita ere laborategi hau martxan jartzen ditugu. Eta bukatzeko azkenean izango litzateke aipatzea, aurreratzea, hobeto esan da, intzanek gero aipatuko ditugu zehatzago, zeintzu diren numero orokorrak. Bat adibidez, datu importantea da ze errepidetan joango dan, da kasu honetan AP8 eta AP batean bi autopistetan izango dira instalazioak, beraz laborategi hori bi errepide horietan egongo da kokatua. Gero, izango dira 108 kilometro inteligente adimendunak, beraz errepide horietan 108 kilometro egongo dira, antzenak esango duen bezala balizatuak eta horrengo dira instalazio batzuk informazioa hortik jasoko dutenak. Eta guk ikusten duguna da, proiektua bera, 1 milioi eurokin abiatuko da, 2 urtetan garatu nahi genuke baita ere, eta mugaz gaindiko izaera duelarik, iparraldeko autopistarekin, A73arekin konexio edukiko du baita ere. Aintzanek aipatuko du hori lantzen ari garela, oraindik ere proiektua daukagu, baina proiektu hori garatzeko guretzako funtsezkoa da, eta izaera bereizgarri ematen dio gure proiektu honi mugaz gaindikoa izatea. Eta hori da, nik esateko nuena, labur bilduz esan guk martxan jartzen dugun proiektu honek daukala bokazio oso importante bat, da Ardaz Atlantiarren referentzi importante bat izatea, mugikortasun berrian, eta Gipuzkoak mugaz gaindiko izaera daukelarik, hor dauka indargune importante bat, eta horregatik hori baliatuz ikusirik gu gerala bidegurutze oso importante bat Ardaz Atlantiar horretan, guk nahi genuke horrek onurak ekartzea hiritarrei eta baita ere gure industria eta enpresei. Y simplemente subrayar el hecho de que con la puesta en marcha de este laboratorio, de este Living Lab, hacemos una contribución importante al bienestar de la ciudadanía en la medida en que las ITS, las nuevas tecnologías en el ámbito de la movilidad, pues van a mejorar la vida, la experiencia y la seguridad del usuario en las carreteras, pero hablamos también de que tenemos un sector económico muy ligado al ámbito de la automoción, al ámbito del transporte, y ese sector va a contar con un laboratorio, con un Living Lab, en el que va a poder testar sus productos, sus servicios, y así contribuir a que nuestra industria y nuestro ámbito empresarial transite hacia esa nueva movilidad también desde el punto de vista de la producción. Y yo creo que ese concepto es muy importante porque somos industriales y pretendemos serlo en el futuro en un sector, además, ligado a la automoción, que es una parte muy importante de nuestro PIB industrial y tenemos la vocación de que continúe siendo así. Orduan hori da pixkat nik esateko nuena, eta hortik aurrera esetasunak Aintzanek aipatuko ditu. Aintzanek? Bai, hasi baino lehen nahiko nuke irudi batzuk azaltzia, pixka bat proiektu honen nondik norakoa labur bilduz. Eta, ikusi ezazuen irudiekin. Vamos a poner ahora unas imágenes para que veáis de qué se trata este proyecto. Guipúzcoa será un laboratorio de pruebas para la movilidad del futuro. Prepararemos la carretera para crear un corredor inteligente con sensores y balizas que recogerán datos y se comunicarán con los vehículos. Los vehículos accederán a información como elementos extraños, obras, accidentes, cierres, todo en tiempo real. Los vehículos también se conectarán entre ellos y a su vez estarán en continua conexión con la carretera. Todos los datos de los sensores y múltiples fuentes se incluirán en una plataforma Big Data y mediante algoritmos de inteligencia artificial se generarán los servicios de una movilidad inteligente, conectada y segura.
Guipúzcoa es un nudo estratégico de comunicaciones entre distintos territorios y Guipúzcoa Living Lab es un proyecto transfronterizo. Los sistemas inteligentes de transporte seguirán funcionando a ambos lados de la Muga. Empresas de movilidad y tecnológicas punteras del territorio y de todo el mundo podrán probar sus vehículos autónomos y distintas soluciones en nuestras carreteras. Las carreteras inteligentes ya han llegado. Idea labur bat egiteko zian irudi hauek, eta, hasiko naiz pixkat esplikatuz, hau Markelek aipatut, baina ITS proiektu bat da. Zer da ITS proiektu bat? ITS inglesezko zeak dira, abrebiatura da, Intelligent Transport System, eta hauek dira garraio sistema inteligenteak. Guk Gipuzkoan ja badaramagu denbora bat, horrelako sistema inteligenteak ezartzen gure errepideetan, tuneletan baditugu sistema inteligenteak, eta ari gara baita ere berriak sartzen adibidez 15ko tuneletan, baita ere argiterian eta beste zenbait gauzetan ere sistema inteligenteak sartu ditugu, baina behar bada sistema ITS berriena peajeen AT sistema da. Arkuen sistema da ITS proiektu bat, sistema inteligente bat. Sistema inteligente horrek gainera sariak jaso ditu Espainiako ITS kongresuan, eta gu hasieratik gabiltza, aurreko legealdi hasieratik sistema inteligente hauek martxan jarriz. Hau paso bat da, ez da pauso bat gehiago, baizik eta pauso garrantzitsu bat. Mundu mailan orain ITS hauek indarrean jartzen ari dira, orain danak ari dira pixka bat proiektu hauek edo garatzen, baina gureak zer dauka berezia? Hasteko kokapena. Gipuzkoa muga ondoan dago, muga batean dago, eta horrek esan nahi du mugaz gaindiko proiektu bat egiteko aukera daukagula, eta hala bokazio hori dauka proiektu honek. Europako Komisioa gainera bultzatzen ditu ITS hauek mugaz gaindiko proiektu inteligenteak errepideetan, eta beste arloetan ere, baina kasu honetan errepideetan, eta gu erabat ardatz horren barruan gaude. Markelek esan duen bezala, gainera kasu gutxi daude, guk ezagutzen dugun bakarra mugaz gaindikoa da Austria eta Alemaniaren artean. Beraz, gurea izango litzake bigarren kasua Europa guztian. Zer da Living Lab bat? Living Lab bat da ingurune libre bat, gure errepideetan, ingurunuen erreala, errepide erreal bat, adibidez AP8 bera, hartzen dugu laborategi, komila artean esaten dut hau, hartzen dugu laborategi bezala, bai automozioak, bere ibilgailuak, bai kamioiak, bai autobusak, adibidez hemen izan daiteke Irizar edo CAF bezalako enpresak, edo baita ere teknologia puntako enpresa integradoreak eta bar, hor beraien frogak egiteko, gero garapen batzuk sortzeko, eta garapen horien bitartez, kotxe autonomoak, autobus autonomoak, kamioi autonomoak sortzeko, ez? Hori pixkat urruti ikusten bada ere, teknologia aldetik nahiko gertu dago. Gertatzen dena da, gero hor garapen administratiboak eta bar luzeago jotzen dutela. Gure errepideak izango dira laborategi bat, kasu honetan hasiko gara AP8 eta AP batarekin, eta adibidez AP8an guk gure AP8ko mugan frogatu ahal izango ditugu hizkuntza teknologiko berdinean joango diren ibilgailuak. Hau da, ibilgailu bat ateratzen baldin bada Zarauztik eta joaten baldin bada Bordelera, hizkuntza teknologiko berdina erabiliko du. Eta jarriko dizuet adibide bat, zuek hau ondo ezagutzen dezutelako adibide hau. Orain dela urte batzuk mugikor batekin
ezin genuen estadu desberdinetan edo territorio edo lurralde desberdinetan aldaketarik egin gabe hitz egin, ez? Aukeratu behar genitun beste enpresa batzuk, komunikazio enpresa batzuk eta barrez, rumina deitzen geniona, ez? Rumin hori egin behar genuen beste herrialde batean hizkuntza aldaketa hori egiteko eta funtzionatzeko. Baina gaur egun dana bateratuta dago. Mugikor honekin joan daiteke Frantzira edo Belgikara edo Alemanira, Europa mailan behintzat egin dezaket inolako rumin eta aldaketarik egin gabe. Hori bera gertatuko da gure Living Labean egiten diren froga guztien ondorioz, aukera hori edukiko dute mugikortasunean dabiltzan kotxe eta ibilgailu guztiek. Hau da, Zarauztik irten eta Bordelera joan, hizkuntza teknologiko berdina edukiko dute ezer aldatu gabe. Informazioa berdin sartuko zaie. Eta baita ere hizkuntza hau da, euskeraz edo gazteleraz edo frantsesez aukeratzen duguna, muga pasata ere gure hizkuntzean jarraituko du sistema horrek guri informazio guztiak ematen, ez? Adibidez, euskeraz baldin bagoaz, Bordelen ere euskeraz emango dizkigu esplikazio eta datu guzti horiek. Eta gainera, datu horiek aukeratzeko bidea ere izango dugu. Guk Big Data proiektu bat behar du honek, berez proiektuak ditu bi zati. Bat izango litzake odeia edo cloud sistema hori, odei horretan sartuko lirateke aldundiak dituen errepideetako datu guztiak, baita ere beste edozein kotxe guztiek dauzkaten datuak, edo baita ere beste enpresetatik sartu daitezken edozein datu, interesatzen den edozein datu. Hemen aukerak oso zabalak dira. Eta hori dana algoritmo batzuen bitartez egiten da prozesatu. Ez da datu bat hartu eta zuri pasa datu hori. Baizik eta datuak jaso, datu horiek algoritmoen bitartez prozesatu eta zerbitzu desberdinak ematea. Zuri aukera desberdinak ematea. Adibidez, juten bazara, lehenengo gero kronograma pixka bat esplikatuko dizuet, baina gu baldin bagoaz kotxean eta meteorologia aldetik ze eragin daukan errepidetan jakine baldin badugu, adibidez, izotz plakak nun daude, denbora errealean eta momentu eta puntu jakinetan jakin ahal izango dugu. Baldin bagoaz hemendik Parisera, adibidez, jakingo dugu nun dauden izotz plaka horiek. Adibidez, horrelako gauzak, ez? Baita ere, autohilaren arabera, zuri emango dizkizu sistema horrek aukera desberdinak hartzeko. Ez badituzu aukera horiek hartzen, eta muga pasatzen baldin baduzu, eta baldin badago kola bat zean Bordelen, zuk badakizu hor dagoela kola, baina behintzat, aukerak edukiko dituzu jakiteko beste bidea bat hartu behar dezun edo hortik jarraitu behar dezun. Hemen, edo Bordelen, edo Parisen. Orduan, pixka bat hori da Open Data edo Big Data sistema edo nube edo odei hori. Beste alde batetik daukagu laborategia eta laborategia da gure errepideak. Gure errepideak dira. Kasu honetan, mugaz gaindiko proiektu bezala AP8 izango da, A76, Frantziako A76arekin konektatzen dulako. Beraz, hori da Living Lab bat, esateko. Eta oso importantea da azpimarratzea, ze Living Labbak egongo dira beste lekuetan, eta hemendik aurrera ezagutuko ditugu gehiago ere. Iaia lurralde bakoitzak bere Living Labbak edukiko ditu, baina mugaz gaindiko Living Labba Gipuzkoak bakarrik edukiko du. Euskadin behintzat Gipuzkoak bakarrik. Eta estatu mailan, behar bada eduki dezake Kataluniak, oraindik ez dauka, baina argi dago muga aldetik Katalunia eta gu bakarrik gaudela, ez? Beraz, hori oso importantea da, eta gaina lehen esan bezala Europako Komisioak bultzatu egiten ditu proiektu mugaz gaindiko proiektu horiek. Transfronterizo esaten dena.
Beraz, ibilgailuak bereien artean komunikatuko dira. Hori da, ibilgailu autonomoa. Autonomoa dagonean, martxan, bereien artean komunikatuko dira. Baita ere, ibilgailuak bide azpiegiturarekin komunikatuko dira. Horretarako, jarriko ditugu balizak, adibidez AP8 eta AP1 balizatuko dugu, bi autopistak balizatuko ditugu, osorik, eta 25 baliza ipiniko ditugu, eta sensoreak ere bai. Hortik informazioa hartzeko, eta baita ere informazioa emateko erabiltzaile guztiei. Horretarako, ibilgailuen arteko eta ibilgailua eta azpiegitura arteko komunikazio sistema ITS G5 da, ez da 5G, da G5. Hori da, estandarra, ez, komunikazio hauetan dagoen komunikazio estandarra. Eta gero, baita ere 5G sistema edo 5G komunikazio teknologia mobilen komunikazioa ere erabiliko da. Hor, egia esango dizuet, izango da graduala proiektua. Hau da, oraindik ez ditugu ibilgailu autonomoak kotxean. Horretarako frogak egingo dituzte enpresa askok, adibidez, gure errepidetan, gure laborategian. Baina hasieran, behintzat, momentu honetan ibilgailuak badaude inteligentzia artifiziala gehiago daukatenak eta beste bat gutxiago daukatenak, hori dana soluzionatuko dugu mugikor smartphone baten bitartez. Noski izan beharko dira seinaleak, audio seinaleak izan beharko dira eta informazioak, audio informazioak izan beharko dute, segurtasunagatik, ez? Baina hori pixkanaka jungo da garatzen eta navegadoretan jungo da sartzen, industria hori garatzen juten den ala, kotxeek ekarriko dute ja inkorporatuta gure errepidetan, laborategietan egiten diren froga horien emaitzak, ez? Gero, beste alde batetik, datuak, esan dizuet, 100 Markelek aipatu du, 108 kilometro izango ditugu balizatuak, 25 balizekin, eta esan bezala eskalablea izango da, ez, graduala izango da. Hasiko gara azpiegitura honekin, baina baita ere sartuko ditugu beste momentu batean karretera konbentzionalak. Hau da, gure asmoa da, Gipuzkoa guztiko errepideak sartzea sistema honetan. Baina hasiera, aurtengo udan hasiko gara ja, hasiera AP8 eta AP1 izango da. Aurtengo udan, esan bezala, hasiko gara ja ekipamentuak jartzen AP8 eta AP1. Hau da, balizak, sensoreak, errepideak ekipatzen hasiko gara. Eta behar diren azpiegitura denak eta baita ere, Big Data proiektu hori garatzen eta guk dauzkagun datu guztiak sartzen. Hor ikusten dezuten mapa horretan, AP8 eta AP1 dira eta puntu borobil bakoitza baliza bada. Dana egongo da balizatuta, guk informazio guztia jasotzeko eta informazioa ibilgailu guztiei emateko. Eta esan bezala, proiektu eskalable edo gradual honetan, jungo dira poliki-poliki gero beste errepideak sartzen. Baina guk orain lehentasuna ematen diogu mugaz gaindiko proiektuari. Beraz, autopista izango da hasteko. Gero, 2022-ako, ja bigarren fase bat izango da, Living Lab hau ja erabat operatiboa egongo da. Hau da, dena prestatuta egongo da, ekipatuta egongo da gure autopista osoa, eta horria hasiko dira enpresa guztiak, nahi duten enpresak, frogak egiten. Ze enpresa mota dira, aipatu du Markelek badaukagula, enpresa inguru bat Gipuzkoan, batez ere, gainera, Gipuzkoan dauzkagu enpresa asko, baina izango dira, bide azpiegituretako kudeatzaileak, izango dira datuen analiziak egiten dituzten
enpresak, izango dira sistema integradoreetako enpresak, eta baita ere izango dira kotxeak edo ibilgailuak egiten dituzten enpresak. Hori dana badaukagu Gipuzkoan, eta noski Gipuzkoako enpresetaz aparte munduko edozein enpresak parte hartu dezake Living Lab honetan. Esan bezala, Living Labak guk azterketa egin dugu munduan ze Living Lab mota dauden. Living Labak badaude, baina mugaz gaindikoak ezagutzen duguna bakarra da Austria eta Alemania artean. Beste interesgarri bat ikusi dugu Markelek lehen aipatu du Israelen, eta Israelekoa ez da mugaz gaindikoa, da Living Lab bat bertakoa, bere lurralderokoa bakarrik. Baina eredua gustatu zaigu, eredu publiko-pribatua da, eta da irabazirik gabeko fundazio bat. Gu eredu hortatik gabiltza eta hori dana oraindik gauzatzeko daukagu, baina bai azpimarratu nahi dut proiektu hau CEIT-ekin batera ari garela garatzen. Gipuzkoako Foru Aldundia, errepideetako departamentua, eta CEIT, Centro de Estudios de Investigación Tecnológica de Gipuzkoa. Beraien laguntzarekin ari gara garatzen. Eta, lehenengo urtean egingo dugu, esan bezala baldintzak eta jarri, eta frogatuko ditugun zerbitzuak izango dira, obrak, baldintzak meteorologikoak, trafiko gora berak, hori dana denbora errealean eukitzeko frogak egitea. Hori izango da lehenengo urtekoa. Baita ere Living Lab Cloud hori eta korreodorea ekipatu. Bigarren urtean gehiago sartuko gara kanpoko datuekin, ez azpiegiturako datuekin, baizik eta beste enpresa guzti horien datuekin, nahi haina datu sartu daitezke, eta, izan daiteke oso proiektu ambiziosoa. Eta, bestela, azken mezu bezala, bi gauza azpimarratu nahi ditut. Datuak ez dira izango personalak, noski. Datu personalik ez dago. Maken bitartez komunikatuko gara, hau da, Macak dira dispositibo guztiek dauzkaten identifikazio zenbakiak, eta horiek bakarrikan identifikatzen ditu gure sistemak. Datu personalik ez da egongo. Eta beste alde batetik, laborategi hauek martxan ditugunean, ez du oztopatuko beste gidarien, eguneroko gidarien zerbitzua edo bere joan etorria, ez? Segurtasun aldetik, segurua izango da, ez da arriskurik egongo. Eta, azkenekoz, berriz ere gogoratu, Europa mailan beste bat bakarri dagoela, horrelako Living Lab mugaz gaindikoa, eta da Austria eta Alemania artekoa. Voy a hacer un resumen muy breve. Markel ya ha explicado un poco los hitos que estamos teniendo en la movilidad. Yo quiero explicar que ya Guipúzcoa ya llevaba un tiempo haciendo realidad sistemas inteligentes de transporte, y este no es un sistema más, sino que es el sistema, el laboratorio real, en tiempo real. Por ejemplo, un autobús, un camión puede hacer las pruebas a 90 km por hora, a 60 km por hora, en tiempo real en nuestras infraestructuras. Y para ello vamos a equipar ya toda la autopista AP8 y AP1 a partir de este verano. Es la segunda, o solamente conocemos en Europa un Living Lab transfronterizo, que es entre Austria y Alemania, y yo creo que esa es la característica más importante de nuestro Living Lab, porque somos transfronterizos. Va a ser un proyecto transfronterizo en el que un vehículo, cuando pase la muga, va a tener el mismo lenguaje tecnológico, pues a ambos lados de la muga, ¿no? El mismo lenguaje tecnológico y también la misma lengua que seleccione el usuario que está conduciendo, ¿no? Si está conduciendo en francés, pues seguirá en francés, aunque pase la muga hacia
hacia aquí, ¿no? Y al revés, si estás conduciendo en euskera o en castellano, pues vas a seguir con ese idioma hasta donde tú quieras, ¿no? Cruzando la frontera. Y bueno, para finalizar un poco, bueno, ya he explicado en euskera, ya habéis tenido la traducción simultánea, cómo funciona este Living Lab. Yo creo que es un proyecto puntero, muy innovador, y vamos a aprovechar la ocasión que tenemos de ser transfronterizos, porque a veces nos toca sufrir todos los tráficos que pasan por aquí, y en este caso es una oportunidad para hacer realidad este proyecto. Eta besterik gabe, galderak edo baldin badaude. Bai, bueno, aipatu dezue, konektatuta daula noski transfronterizoa o mugaz gaindikoa izanik iparraldeko errepidekin, Parisera joateko adibidea jarri duzu. Horrek esan nahi du, Frantziak ere jarriko ditula baliza edo horrelako batzuk, sensore batzuk, bestela nola transmititzen da informazio hori? Bai, guk froga egingo dugu, gure laboratorioa izango da, azteko, esan dut graduala izan daitekela hau, eta nahi aina hazi daitekela, ez? Azteko egingo dugu iparraldearekin, eta hortan hasi garaia harremanetan. Baina iparraldeko errepideak Frantziar estatuko errepideak dira. Eta orduan hori eskalable izango den neurrian, iritsiko da, nahi duguneraino, edo Frantziako estatuak nahi duen lekuraino, Parisera, edo Normandiara, edo ez dakit nora, ez? Baina, behintzat, kompatible izango da Frantziako errepideekin. Hori da. Bai. Bueno, el proyecto, como he dicho, es escalable. Vamos a empezar las pruebas, desde luego, con las carreteras de Iparralde, con la A63. Empezaríamos. Ya estamos trabajando en esa relación, pero, como he dicho, tiene muchas posibilidades este proyecto, y en la medida en que ambas administraciones quieran escalar el proyecto, pues puede llegar hasta París o hasta donde quiera cada. Aquí también en la comunidad de Euskadi tenemos la intención de trabajar también con las demás diputaciones y también con el Gobierno vasco y con Nafarroa también. Desde Radio San Sebastián, Aintzane, te preguntan a ver si puedes explicar en castellano brevemente el funcionamiento del laboratorio. Orantxe, urpiskat hartuko ez. Bueno, el laboratorio tiene dos partes. Una parte es lo que es la nube, el proyecto Big Data, que ahí vamos a ir incluyendo todos los datos, tanto de la infraestructura que ya tenemos hoy en día, como también los datos que generen tanto los vehículos como otras empresas del territorio, como son empresas de gestión de infraestructuras, de análisis de datos, integradores de sistemas o fabricantes de vehículos. También puede haber empresas mundiales, a nivel mundial, de fabricantes de coches o de lo que sea, integradores, como he dicho, de todo tipo. Esa parte sería la de la nube, ¿no? La parte de empezar a incluir todos los datos en esa plataforma para que luego, con un proceso, mediante algoritmos, se creen valores o se cree información con un valor añadido. No va a ser una mera transmisión de datos, sino que va a ser una información que ya está cruzada con todos los datos que están en la nube, y el usuario además podrá elegir los datos pues, que quiere, ¿no? Porque pueden ser datos de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, tú puedes elegir, yo quiero saber cómo está la zona de Irún, por ejemplo, ¿no? De las carreteras de Irún, cómo están en cuanto a nieve, o en cuanto a placas de hielo, o en cuanto a colas, o sea, nivel de tráfico, o quiero tener un servicio de, yo qué sé, de cualquier cosa, de supermercados en la zona, tal. Cualquier dato tú lo vas a poder seleccionar.
Esa es la parte, es una parte muy importante del proyecto. Y luego la otra parte sería lo que es el laboratorio. ¿Dónde se sitúa el laboratorio? Pues el laboratorio se sitúa en nuestras carreteras. En una primera fase van a ser la AP8 y la AP1. Y luego el proyecto será gradual, escalable e incluirá también carreteras convencionales. El conductor que durante este periodo de pruebas, ¿qué tiene que llevar un conductor en su vehículo para poder obtener esa información de, pues eso, por ejemplo, si hay hielo en ciertas zonas? Y si lo puede hacer, va una persona sola en el coche, me imagino, conectándose con algún aparato inteligente por la voz, ¿no? Porque no podrá estar manejando. Si está prohibido un móvil, imagino que estará también prohibido manejar cualquier otro tipo de aparato, ¿no?, dentro del vehículo. Sí, ya lo he comentado antes. Va a haber distintas fases de autonomía de los vehículos. Hoy en día ya hay vehículos que tienen una cierta inteligencia artificial más avanzada que otros. Eso ya lo conocemos. Cuanto más nuevo, pues tiene más inteligencia artificial que los que tienen 5 años, por ejemplo, ¿no? En una primera fase, el conductor va a tener que tener un smartphone. Lo que vamos a intentar hacer es hacer llegar todos esos datos del Living Lab Guipúzcoa a través de los smartphones, pero por supuesto, claro, no puede suponer un peligro en la conducción. Serán a través de mensajes de voz, mensajes de audio, solamente de audio. Y bueno, mientras ya en las siguientes fases se irán incluyendo al mercado vehículos cada vez más autónomos, pues ya llevarán incorporados en el propio vehículo pues, navegadores o sistemas, en el parabrisas o en el que tenemos además empresas que hacen estas cosas en Guipúzcoa, en el parabrisas o en el retrovisor y otros mensajes de audio también, ¿no? Esos irán integrándose a medida que esos vehículos cada vez tengan más inteligencia artificial hasta llegar al vehículo autónomo. Sí, verano, pues hacia el mes de julio ya empezaremos a instalar las balizas. Intentaremos que sea finales de junio, pero bueno, no te puedo decir una fecha exacta porque tenemos que traer las balizas. Hay una serie de trámites que hay que hacer. Tenemos que cerrar también lo que es las condiciones de trabajo con el CEIT. No te puedo decir una fecha exacta, pero en verano empezará la primera fase, que es la de equipamiento de nuestras carreteras. De momento estas balizas solo se van a instalar en la AP1 y la AP8 y en ese otro living entre Alemania y Austria, ¿no? ¿Solamente hay en estas dos zonas? No, a ver, balizas seguramente habrá otros países que estén instalando balizas, pero para hacer un laboratorio propio del territorio, no transfronterizo. O sea, las balizas no son exclusivas de nuestro sistema. Lo que sí es, junto con Alemania y Austria, que es el único que conocemos, va a ser transfronterizo. O sea, yo creo que aquí, sobre todo el valor añadido, va a ser que el nuestro va a ser un proyecto transfronterizo y que va a tener el mismo lenguaje tecnológico tanto aquí como al otro lado de la frontera. Pero las balizas son, hoy en día se ponen balizas para multitud de cosas. Las nuestras son una parte importante como emisores y receptores de todos los datos. Independientemente de esa característica transfronteriza, por ejemplo, si quieres viajar a la inversa, si quieres ir hacia Vizcaya, hacia Álava y salir incluso de la comunidad autónoma, ¿qué zonas hay que estén ya con este sistema de balizas para que se pueda extender también a...?
al contrario. No conocemos ningún Living Lab. Sé que están, bueno, hay por ejemplo en Cataluña un Living Lab, pero es en pista cerrada. Creo que están también preparando alguna en Galicia, pero todavía, bueno, en Vizcaya sí que están haciendo un Living Lab, también dentro del territorio. Bueno, desde luego nuestra intención es ir trabajando poco a poco, irán surgiendo corredores inteligentes. Nuestra idea es ir trabajando con las diputaciones de Vizcaya, Álava, con el gobierno vasco y con el gobierno navarro. Todavía no hemos hecho ningún contacto, pero cuando tengamos ya el proyecto pues ya más adelantado, empecemos a hacer pruebas, la intención es, bueno, desde un punto de vista de país, incluir a todos estas instituciones. Y luego ya España, pues nosotros somos competentes en nuestras carreteras, en Guipúzcoa. Las diputaciones forales tenemos competencia exclusiva en las carreteras. Luego el Estado ya tiene sus competencias y tendrá que hacer también sus desarrollos, como en todo, ¿no? ¿El proyecto europeo está financiado por la Unión Europea o...? Bueno, no está financiado de momento por la Unión Europea. Esto es un proyecto estratégico para Guipúzcoa y esto ya aparece en el plan estratégico de nuestra Diputación desde el principio de la legislatura. Eso quiere decir que tengamos ayuda o no tengamos ayuda, nosotros vamos a seguir con el proyecto. Vamos a hacer el proyecto, implantar el proyecto, pero sí hemos solicitado las ayudas en el Next Generation, por supuesto. Lo que no sé es si llegarán las ayudas o no llegarán las ayudas, no está en nuestras manos. Pero, como he dicho, no dependemos solo de esas ayudas, sino que es un proyecto estratégico y apostamos desde Guipúzcoa, haya o no haya ayudas. Ondo, besterik ez balima dago. Eskerrik asko guztiei. Hurrengo arte, bai, aio.